Halo, dragi moji prijatelji. Veliki pozdrav, lijepi pozdrav na današnji dan i želim vam da se lijepo odmorite i posjetite mjesta na koja ste pošli da posjetite. Htio bih ovaj put samo kratko da vam se obratim, da vas pitam. Malo sam razmišljao, non stop ideje nekakve dođu u ovu glavu. Razmišljao sam tko su najveći lažovi u ovih 6 godina projekta produkcije. Koje su to osobe koje su došle, prošle i pričale i lagale i uvijek isto i uđu i lažu i petljaju i ponovo dođu i ponovo im se da prilika i lažu i petljaju. Samo da vam kažem, ajde nemoj da miješamo one podmukle, svi su oni većinom podmukli, ali imate podmukle koji su podmukli i non stop nešto petljaju, ali oni baš koji lažu i nema kraja toj laži. Ja ću vam reći svoja 3 mišljenja, moja 3 mišljenja, pokazat ću vam, a vi u komentaru, ako želite i hoćete, napišite mi svoja razmišljanja, da bih uklopio to, jer imam jednu ideju. Zadruga kao zadruga projekat je kod četvorke pukla. Peticu su izvukli oni koji su je izvukli. I to je dalo ideju velikom šefu i šefici da napravi 6. Šta će dalje biti, vidjet ćemo, ali čim Pink gura i fura nove realitije koji nemaju nekakvu gledanost, reći ću i o njima svoje mišljenje, ad actari ili već koji naglasak ide toj obitelji, su šrot, isto kao i zadruga. A sad, što se promovira na Insta TV, što kreće najbolji bend Srbije, je veoma dobar projekat, ali u pozadini toga se krije nešto sasvim drugo. O tome ću isto iznijeti svoja razmišljanja uskoro, ali sad, evo, da se vratim, ja ću vam reći svoja 3 mišljenja o najvećim lažovima koji su prošli u ovih 6 godina kroz zadrugu, a vi mi, ako želite, u komentaru ostavite svoje mišljenje pa da mogu nešto da napravim što sam zamislio. Hvala vam. Evo, dragi moji prijatelji, kao što sam rekao, ja ću iznijeti svoje mišljenje, znači o najvećim lažovima u projektu zadruge u ovih 6 godina. Znači, sezona 1, 2, 3, 4, 5, 6 koja traje. Za mene, to je moje mišljenje, vodi Kristijan Golubović. Drugo mjesto dijele Miljana i Marija Kulić. I Zorica Marković je na 3. mjestu. Do 10. mjesta, ako imate želju, volju, napišite mi slobodno u komentaru tko je po vašem mišljenju. Ja mislim da jedno od mjesta zaslužuje i Milan Milošević, iako nije sada učesnik, ali je bio u sezoni 1 i kroz sve ove godine kao voditelj unosi laž za laž. Non stop unosi u emisije i petlja do besvijesti. To je, opet kažem, moje mišljenje na koje ja imam pravo. Na kraju bih rekao još samo jednu stvar, što sam ponovio dosta puta. U realitiju zadruga svi imaju svoje uloge. Jedni su lažovi, jedni su podmuklaci, jedni su ovo, ono, dobrice, finkice, loši, kradljivci, lopovi i tako dalje i tako dalje. Uglavnom svi imaju svoje uloge, a ovi za mene prednjače u lažima. I nije im bilo potrebno dodjeljivati nekakvu ulogu, jer to je jednostavno u njima. Sjetit ćete se svi šta su govorili i radili, a i sad pojedini koji traju. Hvala vam
Vidimo se uskoro i sve najljepše u današnjem danu.